Sofija je jedinstven spoj istoka i zapada. Lako balansira između tradicionalnog i modernog. Sofija je urbana i puna iznenađenja. Najlepši simbol Sofije, hram Aleksandra Nevskog, koji se još i naziva Zlatna crkva. Do nedavno je hram Svetog Aleksandra Nevskog u Sofiji smatran najvećim na Balkanu. Katedrala je 76 metara duga i 53 metara široka, a u nju može da stane do 7000 ljudi. Trenutno se na tom pijedestalu nalazi hram Svetog Save u Beogradu. Bez obzira, radi se o izuzetno grandioznom hramu sagrađenom između 1904. i 1912. godine u neovizantijskom stilu, tipičnom za ruske crkve 19. veka. Kupole hrama su pozlaćene, ulaz u hram se ne naplaćuje, ali ako želite da fotografišete, to košta 10 leva. Ruska crkva posvećena Svetom Nikoli, koju je sagradio poznati ruski arhitekta Preobraženski. U crkvi 1922. godine bogoslužio otac Serafim Sobojev, kome se posle smrti poklonila cela Sofija i u znak poštovanja sahranjen je u kripti crkve. Crkva Svete Nedelje, sagrađena 1856. ili crkva Svetog Kralja, kako je bila poznata u bugarskoj istoriji, i u njoj se čuvaju mošti Svetog Stefana Uroša II. Milutina. Kralj Milutin sagradio je više zadužbina nego svi njegovi prethodnici zajedno. Bulevar Vitoša nosi ime po planini Vitoši, koja se nalazi nadomak Sofije i čiji se obronci mogu vidjeti iz raznih delova grada. Vitoška, kako ga žitelji Sofije od milošte zovu, glavna je pešačka zona u Sofiji i žila kucavica grada. Za kraj, ako hoćete da kupite nešto u Sofiji, možete otići do D Mall-a, koji je najnoviji sa najvećim izborom brendova.